Podskendar, Sanskih 6. Pa da, možemo biti sretni i zadovoljni kako smo danas odigrali utakmicu. Čestitke igračima, od prve minute su onako uspostavili jedan jak intenzitet, agresivan nogomet i defanzivno i ofenzivno i mislim da smo danas stvarno pokazali odlično lice Olimpije i posljedično s tim dođe tako i rezultat. Danes je bil sanski dan, Koper je mizirao, Maribor izgubil, Olimpija zmaga. Pa da, za nas super što se tako okrenilo, opet kažem, to je tako u nogometu, jedan dan se okrene na jednu stranu, drugi dan na drugu, mi trebamo gledati sebe. Drago nam je što onako ta neka psihoza i do navečer utakmica se čekala, pa su to dečki isto htjeli ne htjeli prolazili, gledali, slušali i druge utakmice. Onako, u prvu ruku mi se nije to svidjelo da ne izgubimo fokusa današnje utakmice, ali onda su pokazali na terenu stvarno da je to bio možda i okidač, da onako stvarno potvrdimo da se vraćamo u život i u borbu za sami vrh, ali opet trebamo gledati sebe, trebamo samo ono što pričamo cijelo vrijeme, nastaviti raditi, vjerovati u ono što radimo i cijelo vrijeme govorim da smo na dobrom putu. Nekad se možda i nije okrenilo, zadnje dvije utakmice smo malo i faktor sreće i nismo pobjedili u Bravu, neiskorišten penal u zadnjoj minuti, pa Koper, puno šansi promašenih u prvom dijelu, ali to je samo neki onako faktor koji nas ne smije destabilizirati. Mi moramo znati u kojem smjeru idemo, šta radimo i dečki su danas opet dobili potvrdu da to sve skupa je bilo jako dobro i niko sretniji od nas što smo se vratili u sam vrh, a što smo pokazali i dobru igru i dobru realizaciju što nam možda u zadnje dvije utakmice nije bilo na nivou. Danes su kar trije nogometaši dosegli svoj prvenec, to je dobra novica. Pa da, drago mi je prvo što inzistiramo od prvog dana na timu, da je tim iznad svakog pojedinca. Mislim da su to dečki na najbolji mogući način i pokazali danas i onda mi je drago da shodno tome i da svi dečki znaju da su zaslužni za pobjedu, ne samo oni koji zabiju gol. I onda kad se dogodi da imamo 6 različitih strelaca, onda je to treneru isto drago da su dosta njih dobilo tu neku satisfakciju i zadovoljstvo za pobjedu i za dobru igru.